Molo, thank you very much my brother egameni lika Jesu. Ngibukela lapha ekhaya la ngibukela khona ngiyavusela egameni lenkosi ngumprofeti wakho lo. Ngicela amadimoni ngithi ke nasekuseni asingene ngikukhumbude inkonzo lenkulu kakhulu esitaba nayo 31 December egameni lika Jesu. Inkonzo ekujuba umnyaka inkonzo siyewela moloyi. Siyewela suke eminyakeni siyeminyakeni. Siyewela we are crossing. Siyewela crossing over. Kuchalo. Bakalo takotethiyo. Kepha kulo 31 December singena ngoheshe. Singena nesivalo. My God. Siyolaza tino tethu ngena ke show. Asinqeni Satan. No. Asinegotiate. My God. Demons. Buya ke sibe nawe kanye 31 December. Your life shall never be the same. Asingene moloyi. Ngilifuna uNkulunkulu nasekuseni egameni lika Jesu. Sikhuma senza abanenkulu elanga lelikhulu la Khisimusi. My God. Khisimusi langa lemqoka kakhulu enkulunkulu asinike lona. Ngabe celebratewa ngendlela lefanele. Ngabe celebratewa ngendlela lefanele egameni lika Jesu. Ngoba labanye abantu moloyi don't understand lokho ukuthi lo Khisimusi yini celebrate kanjani. Uyabona into efana nayo. So sinema manje unpack lokho ukuthi lelanga la Khisimusi ufuna celebrate kanjani egameni lika Jesu. So kahle nalanga leli we must put Christ at the center. Egameni lika Jesu. We must put what? We must put Christ at the center of any celebration. Esiyendako. Let's put Christ at the center. Egameni lika Jesu. Ngoba labanye moloyi babeka tshwana at the center. Lapho nje emakhaya siyathi ukuthi lehlile ligonje lemakhaya le celebrate Khisimusi kustokiwe ngestokiwe nabanye bazibakhe street labanye bakhula bo abatawunatha ngawo kusephele Khisimusi egameni lenkosi yangikhumbuda lapho khona nithi lapha ekhaya langa nokuthi Nkosi yami sibeke Kristu abe center celebration abe lesiyeke egameni labanye moloyi babeka tinganungo tibe phambili egameni lika Jesu. Bese uyasho ukuthi hayi mina ngaKhisimusi ngifuna ke boyfriend wami celebrate na hayi ngaKhisimusi ngifuna kusoma kuphi ebholeni lelithi egameni. So indzaba ubeka ingeluko phambili beka Kristu ngemuva aka understand ukuthi lelanga lisokuthini egameni lika Jesu. Labanye moloyi lelanga Khisimusi baqama ke ubamba inkulu egameni ngo bayisetha bathi ngaKhisimusi dabe busy ebholeni lelithi asibamba inkunzi egameni akusilanga lelo lenkunzi akusilanga lelo le violence langa le celebrator lwaNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu. We celebrate this day with gratitude egameni lika Jesu Kristu, not excess, not sin egameni ngo. So lelanga Khisimusi moloyi kwangathi bonke abantu abebeva kahle lokuthi umuntu akabeke phasono ashiye phasono abenje phasono mabe nisiphi ke sono lesihlumetayo lesiqiletayo usibeke phasi nje usibeka phasi ngamanye nje intivale endlini ngaphuma indima nto celebrate this day you celebrate ngekumbonga egameni lika Jesu. Lilanga bolelele ukuthi kuhlanganwe kusheshe tinto abaphuyile nalabanjingile baphiwe egameni lika Jesu Kristu. So Christmas it is about giving. Ngoba indaba ithi simakade wasipha nasipho semusa esasithola ngekuda kwa Jesu Kristu egameni lika Jesu. So lelanga Khisimusi langa khona si promote khona peace and forgiveness. Makabe nemuntu akini lomama lemagqubu lwaqabana naye abekhaya na Khisimusi nikolela nibuyisa utehlise lomunye kulomunye egameni lika Jesu Kristu. Kuyevakala phephethe Because Kristu moloyi weta to bring peace and sasaba lenye ingoma lethine ukuthula kulomhlaba wesono igazi lika Jesu inyenyeza ukuthula egameni lika Jesu Kristu. Ngithi manje moloyi lenzaba lena impoka kakhulu sifundele ibhudo omkhulu egameni lenkosi lencwadi yebase Roma number 14 verse number 17 egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siusunze nje lasithola ukuthi sikhulumele etiwalo egameni lenkosi. Kuba Roma 14 verse 17 kufundisa kanjena ngobe umbuso kaNkulunkulu awusiko ukudla nekunatha kepha ukulunga nekuthula nekujabula kumoya longcwele
lo walokhona Kristu ngalendlela uyemukeleka uNkulunkulu futhi wethembekile nakubaba. Ngithi yamolo indzaba yakhismusi. Okay. Lilanga lekubeka Kristu abe sesenta. Okay. Lelibhayibheli lithi ngoba yini molo. Oh, umbuso waNkulunkulu. ngoba umbuso waNkulunkulu awusiwo kudla nekunatha. Oh my God. Awukhona ke ekhaya egameni likaJesu. Usaye umlanga Christmas. Hamba ubeke Kristu at the center of any celebration that will take place. Uzombhala lapha lo mbuso awusiwe kudla nekunatha egameni Christmas. Hamba ekhaya ngementality yokodumisa uNkulunkulu, ephakamisa uNkulunkulu, ebeka uthando labantu labanye. Ethoba uyisane egameni likaJesu. So molo inenzaba ijule kakhulu egameni likaJesu ngoba inenzaba Christmas molo is not about a date. It's not just a date in the calendar. But it's a divine reminder. Isikhumbuzo ukuthi uNkulunkulu ukhona unathi egameni likaJesu Kristu. Inkosi yami celebrate, let us remember Christ as the reason. Sihlangane lapho ilanga leli sithi nkhisimusi. Asikhumbule luthando laNkulunkulu labenalo ngetimpilo tethu. Wazi wanikela ngakhe indodana. Asikhumbule lithemba lelibuyisiwe labe lingasekho esimpilweni tethu. Asikhumbule nelisinziso lesinikethe yona njengesipho semusa egameni likaJesu Kristu. Wangathi molo yonke umuntu lapha akathi kuhlela amagama. So as Lord Jesus, Lord, thank you for coming into the world to save us. As He helps us celebrate Christmas with understanding, holiness, love and gratitude. Let Christ be glorified in our lives, families and churches, in Jesus' name. Now, Nkulunkulu akakubusisa kuphathe ngesakhe semusa asithandaza. Siyamkhuleka namongcwele namombukela lapha ekhaya egameni likaJesu Kristu. Mongcwele sibona ukuthi bakusithuka ukuthi si unpack la indzaba yelanga la Christmas. Siyayishitela mongcwele ikhuluma ivakale kahle emadlebeni embukeli. Wendele buhle nekudumisa igama lakho kube manje naphakade. Amen. Siyabonga kakhulu bebese live lesikhathi, live lemandla, live lelisikhuthako lelithi akubene kuthula emakhaya, lithi akubene kulunga nekuthula emakhaya. Mukele ekhaya angikwadi ukuthi ubhene nani ekhaya lapho uya khona, ngeneka nibanga emasimu, ngeneka nibanga umhlaba, ngeneka nibanga tinto kushone umyeni sekuyabangwa, ubanga yonke into, labanye bamba nelifa, labanye kutamasta, nalalo kuchazela ukhona umprofeti kaNkulunkulu. Uyakwadi ukucatula inkinga, uyaboniswa ukuthi inkinga ibambe impilo yakho ibhajwe ngoba na ungathi sibhajwe impilo yakho kutaba likhuni kuyicatulula bose icatuleke hamba kumprofeti akutshele ukuthi ke lempilo yakho ibanjwe kuphi bese ukubeka sandla yakukhulula impilo yakho iyakhuleka njalo ngalesithathu ukhonthazela bonke abantu nangemgcibelo uthazela bonke abantu wena nje wakho kuphatha umnikelo kusula 150 emalangeni kuyayitulu ute kumprofeti kaNkulunkulu atokubeka sandla kuthandazele phephethe nangomhla ka31 ngicela ukubizela ngumbukele ekhaya ukuthi sichuba umnyaka ngemandla mhla ka31 You can miss all your misses, but never ever make a mistake of missing this coming night. A night of crossing over to possess. This is 31. We are crossing over. Jordan must part before you possess. Oh my God. Never make a mistake. Ulove. Phatha umntwana wakho, phatha indodana yakho, phatha isihlobo sakho, zibane khona. God bless you.